श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। ॐ माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणि चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तशमानवे सिद्धिदा भवः। ओम विघ्नं कुरु माले त्वं ग्रामे दक्षिणे करे जप काले च सिद्धर्थं प्रसीद मम सिद्धयः। ओम अतुलितबलधामं हिंशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं ऋक्प्रियभक्तवातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज केवल भगवान की कृपा से इस विजया एकादशी जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और भगवान की कृपा से भगवत नाम स्मरण या भगवत नाम महिमा या राम नाम महिमा के माध्यम से ब्रह्म निवारक के बारे में हम 2 मिनट की चर्चा करें कि मानसिक जप जो होता है वो 1000 गुना श्रेष्ठ है, लेकिन सुनकर अधिक फल के लोगों से मानसिक जप के अनधिकारी साधक भी मानसिक जप ही करते हैं, लेकिन जो वाचिक जो जप है जो हम कर रहे हैं वो योग की या जप की पहली सीढ़ी है, ताकि हम भगवान के प्रति हम उनके श्री चरणों में हमारा ध्यान लग सके, नाम जप में मन स्थिर रहे। क्योंकि नाम जप करने वाला यह प्रश्न क्या करते हैं या करते हैं कि श्रद्धा पूर्वक भी नाम जप करते समय मन स्थिर क्यों नहीं रहता। इस प्रश्न का उत्तर मैं इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। जो लोग जैसे अभी हमारे चैनल के माध्यम से भी हो रहा है कि केवल उनको 1 मिनट आना रहता है और फिर वापस चले जाते हैं, तो केवल भगवत नाम संकीर्तन या राम नाम महिमा और आध्यात्मिक चैनल का महत्व और महात्म्य भी यही है कि हम सबका चित्त भगवत स्मरण में और भगवान के श्री चरणों में लगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो संतों ने शास्त्रों ने यही देते हैं कि नामी या नाम के प्रति न होने के कारण मन स्थिर नहीं रहता, अर्थात केवल हम उस राम 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 को मन से नहीं तन से रट रहे हैं। सत्यता सिद्ध करने के लिए वे कहते हैं कि देखो तुम्हारी प्रीति पुत्र पैसे और प्रतिष्ठा में है, अर्थात किसी कार्य को सिद्ध करवाने की है।
और इसमें तुम्हारा मन नहीं जाता है। अनुभूति उत्तर सुनकर प्रश्नकर्ता को तत्काल तो बहुत संतोष हो जाता है, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि मन तो फिर भी भटकता ही रहता है। तो क्योंकि 10-20 वर्ष बीत जाते हैं लोगों के जप करते करते, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता है। इसका उत्तर युक्ति आदि से देने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी पुत्र आदि जिस पदार्थ में अति प्रीति हो, उस पदार्थ को नेत्रों के सम्मुख रखकर उसी में मन को स्थिर पहले करो और फिर भगवान के श्री चरणों में लगाओ, तो हमारी प्रीति हो सकती है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करें कि श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम 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 राम
Ram ram dam 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 ram dam 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 ram dam 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 ram 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 dam 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 ram ram dam 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 ram dam 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 ram dam 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 ram 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 dam 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 Ram ram dam 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 ram dam 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 ram dam 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 Dum 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 Ram 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 dum 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 Ram dum 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 Ram dum 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 Ram 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 dum 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 Ram dum 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 Ram 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 dum 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 Ram 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 dum 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 dum
Ram 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 dam 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 Ram 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 dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram 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 ram
Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram
Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram
Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram
dam. Ram ram dam 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 dam. Ram 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 dam 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 dam. Ram ram dam 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 dam. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram
जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो सन्तेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो उपरेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। विघ्नमस्तु, निर्विघ्नमस्तु, निर्विघ्नमस्तु। श्री राम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो सन्तेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो उपरेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। निर्विघ्नमस्तु, निर्विघ्नमस्तु। ओम श्री रामभद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, शंभुजति गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः। ओम श्री जहर पीराय नमो नमः। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। समस्त भक्तों को आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से सभी को शुभरात्रि, हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।